babare bamwe mu gutebya kwinshi bati bari babanje kubahamagara barababwira ati iyo penalty muyihushe, ariko se nanone ni gute umuntu yahusha penalty abishaka kandi ihita imuhereza igikombe. Ibintu byinshi rero byavuzwe nyuma y'iyi match, ni byinshi abantu benshi batangaje, ariko nago amatwi cyangwa se amaso azibagirwa kureba ikipe y'igihugu ya Senegal kwitangira igihugu mu kukirwanirira, mu kukirinda, mu gukoresha umurava. Nibyo intare za Senegal zaraye zikoze mu ijoro. Imbaraga nyinshi bakoresheje nyuma y'iminota 30 y'inyongera, imbaraga nyinshi bakoresheje mu kwereka Maroc yuko nubwo bari imbere yabo, imbere y'abafana benshi, imbere y'amakamera arenga menshi, imbere y'isi yose, bagombaga kwerekana ko Afurika yirabura cyangwa se ikipe y'igihugu ya Senegal ari ikipe ya mbere muri Afurika. Babikesheje umukinnyi wabo w'igikomerezwa w'umuhanga ukomeye bamwita Sadio Mane, nyuma yuko yari yatangaje yuko iki ari cyo gikombe cye cya nyuma yakinnye cya Afurika cyangwa se AFCON, nyuma yuko yatangaje yuko ari cyo gikombe azakinaho ndetse ari nayo finale ya nyuma akinnye. Abagenzi be babimufashije, ariko nawe yari yarabyikoreye mbere yuko kuva iki gikombe cyatangira. Sadio Mane yagiye afasha ikipe y'igihugu ya Senegal mu kurushaho gutsinda ibitego ndetse no gutanga imipira ivamo ibitego. Mu ijoro ryakeye ubwo ikipe y'igihugu ya Senegal yatweraga igikombe, mwabonye yuko uwo bita Sadio Mane ntabwo ari we wari kapiteni muri iyi match, dore ko nk'ibisanzwe kapiteni wabo muri iyi minsi bamwita Idriss Gana Gueye. Rero Sadio Mane ubwo ikipe y'igihugu ya Senegal yajyaga guhabwa igikombe, bamuhaye igitambaro cy'ubukapiteni kugira ngo bamuhereze icyubahiro, maze nawe aterura igikombe mu mateka muri video itazibagirana. Sadio Mane maze igikombe aragiterura akereka isi yose, yerekana yuko ari umukinnyi wa mbere ukomeye muri Afurika. Si ibyo kandi kuko yatwaye n'igikombe cy'irushanwa cyangwa se man of competition, nk'umukinnyi witwaye neza haba mu kuyobora, mu gutsinda ibitego, mu guhesha ishema igihugu cye kukigeza mu gutwara igikombe. Yitwa Sadio Mane. Ndagira ngo mbabwire yuko kandi ikipe y'igihugu ya Senegal nyuma yuko azaba akinnye igikombe cy'isi cya 2026, ubwo uwo bita Sadio Mane atazongera gukinira ikipe y'igihugu ya Senegal, ndetse rwari urwibutso rwiza mu gutwara iki gikombe cya Afurika cya 2026. Usibye kuba kandi Sadio Mane amateka afite ni menshi, adisavinga icyubahiro, adisavinga respect iturutse ku bafana, cyane cyane ku bafana baturutse ku mugabane wa Afurika, ku bafana b'ikipe y'igihugu ya Senegal. Yatwaye igikombe cya AFCON 2026, atwara AFCON 2021, bivuze ko atwaye ibikombe bibiri n'ikipe y'igihugu ya Senegal. Yatwaye kandi Premier League ya 2020, yatwaye FA Cup ya 2022, yatwaye League Cup ya 2022, yatwaye Champions League ya 2019, yatwaye Super Cup ya 2019, yatwaye Club World Cup ya 2019, yatwaye Bundesliga ya 2023, yatwaye kandi ibyo bita ngo ni DFR Super Cup ya 2022, yatwaye bita Arabic Club Champions Cup 2023, yanatwaye Australia Bundesliga ya 2014. Yitwa Sadio Mane. Much respect kuri we, much respect ku bantu bose bakunda Sadio Mane. Nabankoze ikosa rikomeye ndetse no kwirengagiza. Ndamutse nshoje ikiganiro navuze kuri nimero 26, nimero 23 w'ikipe y'igihugu ya Senegal, nimero zabaye inzozi mbi ku banyamaroc, nimero yabaye nziza ku bakunzi umupira w'amaguru wa Afurika, nimero yabaye nziza ku bari bashyigikiye ikipe y'igihugu ya Senegal. Yitwa Papi Kia, umusore muto w'imyaka 26, umusore w'ikipe y'igihugu ya Senegal, akaba n'umukinnyi wa Villarreal yo muri Espagne. Isi yose yamwanditse, ibinyamakuru bikomeye byamwanditse. Niwe wabaye umukinnyi w'umukino cyangwa se man of the match, dore yuko yaje kwesha ikipe y'igihugu ya Senegal igikombe nyuma yo gutsinda igitego cyari gikomeye kukibona, ariko mu ishoti rye rikomeye cyane.